Israel le Hamas in do na kara dam lo le hliam na tak tak tuar te chu dam do in huala ni lain an tang World Health Organization chuan Gaza marlama dam do in na thok om chun pani alt oda le kamal wadna te omna hospital chu Israel sipai ten an huala dam lo za ni chuang chu a chungan tang ni in a soi Ireland Spain le Norway te chuan Palestine chu state an pom don tian soya ramdang te po thlop turin an ngen bokani Saudi Arabia chuan Ireland Norway le Spain in Palestinian state pom tura thutlungran siam chu fak hle a ramdang te poin hetiang bokati turin angen bokani Foreign Ministry chuan Kingdom of Norway Kingdom of Spain le Republic of Ireland in State of Palestine pom tura thutlungna tha siam chu Kingdom of Saudi Arabia in lom thua soiti in eksa thu chua chu na tar lang Al Jazeera diplomatic editor James Bay chuan Ireland Norway le Spain ten Palestine state pom tura han pani nei ti na soya chung ta chu momentum le timing wang ni ti na soi he malak na wang hian Europe ramdang te po antel thei ti soin Slovenia le Malta te chu ko mua an pani hian UN Security Council a an thu ani an din mun hi chiang takin kan hria heng ram pani te hi Palestine pom tu ramlom tur zinga an tel mai thei ti in a soi Bay chuan Ireland Norway le Spain ten an puan hun tur chu International Criminal Court ICC le International Court of Justice ICJ thil hlenga wang hian apoi mo hle ti soi bokani ICC prosecutorin Netanyahu man tura thupe ka dil thu apuan le South Africa in Rafah bei pui thlak na ti top tura thuthlok na siam tura ngen na chungchanga ICJ hearing te asoyani hetiang state shiat pui na chungchanga ICC thil hleng zongjong hi just tan chuan political context ani ka ring ti in asoi November ni sompanga sangkha zakwa somriat pariat khan Palestine National Council chuan Algeria meeting anaina zalanna puanga hemini vek hian Algeria chu Palestine ram independent state anga pomma sabertuni karang mazat nuwa Arab hun sang-sanga tele Asia le Europe marlam ram ngemozatin anzui ve bokani recognition wave dangchu kumsak ni som top lam le sang ni som pakhat tir lam khan South American state tam takin Palestine an poma Argentina Brazil le Chile te poin an pom bokani France chuan Palestine chu state anga pom chu an ram tan chuan tabuni lo ti soya Masai Paris chuan tun hi atan chuan angai dan dik tak tarlan na hun ni lo thua soiti in AFP News Agency chuan atar lang Foreign Minister Stephen Sejourn chuan AFP ne na thu chua siama kan din huna chiang hle a Palestinian state pom hi France tan chuan thil khapani lo ti in aziak France chuan he thu thluk na hian he thil kalpui dana hian ngong thalawa nei theina tur tun thlengin thil thlenga lo om lo ti a soi Foreign Minister Ayman Safadi chuan Ireland Norway le Spain ten Palestine chu state anga pom tura in remna an siam chu malak na poimo le thataka ni thu a soya he thu thluk na hi kan ngai poimo a July sangkha zakwa somruk pasari ramria independent sovereign Palestinian state omna state pani in kara in rem lo na solution siam tura malang na poimo takle trangkai taka kan ngai ni ti in news conference a soini Israel far right national security minister Itamar Ben-Gvir chuan East Jerusalem Al-Aqsa Mosque compound atloa he mun thiang hlim hi Israel state chauta ni thua puang Ben-Gvir chuan he atlo na hi Europe ram pathumin independent Palestinian state pakhata an pomna chhana ni thua soya Palestinian state chungchanga thu chhuwa po kan phal don lo ti na soi he thil hi Muslim te tan chuan Noble Sanctuary a hian Islam hun thiang hlimber pathumna Al-Aqsa Mosque le Dome of the Rock kumzabi sarina sak Prophet Muhammad a van ramalon na mun nearinani Juda ta chuan Al-Aqsa Mosque compound hi
Temple Mount ti in an soya then khat chuan man lai juda te biak in masaber le pahni na din na mun ni in an ngai ani thudang ai han kaila Russia beipui thlak na na satak noya Ukraine chuan defensive crouch mang kumsak ni somni pahni toplama Moscow sipaiten an pai thlak ram an lak let le ta ka chuan Ukraine sipaita chuan in dona ruwa man na tharan manga zoi in an tran mun so nge tumin an tol le tani Russia ne na an in dona mun sang taka an sipaiten an ram mar chaklama tanga Russia sipaite an nor let lain khopui te naw police how tu pakhat chuan poison takin city hall an chhuwa sana chuan Ukraine flag atara kum khat le chan venua policeman Oleksiy Kharkivsky chuan karma sa khan khopui vov sam chim lam kang hluat tlan luta Russia sipaite anin Kharkiv lain a chung om mi then khatalak chhuwa tumin atlan lutani an rachena piang chu an ti chhiani ti in Kharkivsky hian Russia sipaite mason no chu asoya Russia sipaite hian tun thla chung khan Russia le Ukraine ram rian paltlanga Ukraine khopui lian ber pani na Kharkiv lampanin an tola he khopuya hian mi makta doi khatvel an chengani military analyst te soidan chuan Russia hian khopui la tur chuan sipayanga lo thuan soya mase artillery rank chunga ma son thaya ral tlan tamzo ka khoi thei don ni in an soi sipai lama chuan he beipui thlak na hian Ukraine sipai chaklo le manro nei chawrau takta chu a then dara Ukraine marlam Donbas biala tangin Russia chuana sipai te a pen tira he ruam man na hi kumin ni puilaya Russia beipui thlak na na saber tur nianga yani kar khat chuang zat in dona na satak an nei nuwa Ukraine sipai te chu ram ri tanga melnga vera hla in so nge tumin an tol leta tuna hian ni inge mozat helai hmuna hian anom to ani regional official te chuan tun thlengin he beipui thlak na hian mi singriat vel chu mun danga anin son to ni in an soya Russia mason na kongzo me kara khopui le khosang sang atangin kom upalam te chhuatir tumin nasatakin ma an la mek ti an soyani mitam tak chu defensive line ma khosang sang atangin an tlan chia chung mi te chu he beipui thlak na hmuna in pe te an ni a Russian artillery in nasatakin a bei bokani an ro manna anga an kal thailo chung poin commander le sipai hne na tanga thun don dan chuan Ukraine hian chiat na nge mozat Russia sipai ta tan a thlen ve a chete a nung tol chungin ven himna man ro mang chuan Ukraine sipai chaklo zo ka nga lang ta chuan a koto pa tangin chetla kan tumane